Ndagusuhuje kandi nanakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe kudukurikira kuri General Knowledge Entertainment. Reka uyu munsi tunyarukire mu myidagaduro, inkuru iri kuhavugwa cyane muri ibi bihe nitabwa muri yombi ry'umuraperi cyangwa se umuhanzi w'icyamamare uzwi cyane mu njyana ya hip hop wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Combs, cyangwa se akaba yaramamaye ku izina rya P Diddy cyangwa se Puff Daddy. Uti bimeze gute rero? Uyu muraperi yatawe muri yombi ku mugoroba wo ku itariki 16 Nzeri i Manhattan mu mujyi wa New York, ni hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ku munsi wakurikiyeho yahise agezwa imbere y'ubushinjacyaha agaragarizwa ibyaha bitatu ashinjwa, birimo gukoresha izina rye cyangwa se igitinyiro, agashora abantu mu busambanyi nyuma yo kubatera ubwoba. Harimo kandi no gusahura no gucuruza abantu mu bikorwa by'ubusambanyi. Abashinjacyaha rero bavuze ko uyu P Diddy cyangwa se Puff Daddy yakoresheje izina rye nka rimwe mu mazina akomeye cyane mu njyana ya hip hop, agakanga abantu batandukanye abahatira gukora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Ubushinjacyaha buvuga ko Combs w'imyaka 54 yakoresheje ubwamamare bwe n'ubucuruzi harimo na label ye yise Bad Boy Entertainment mu gutwara abagore ndetse n'abakora imibonano mpuzabitsina ku bagabo mu bitaramo yari yateguye byiswe Freak Offs, ndetse bimwe na bimwe muri ibyo bitaramo bikaba byaranafatwaga amashusho. Uyu muraperi rero ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 ndetse n'igifungo cya burundu aramutse hamwe n'ibi byaha bitatu akurikiranweho. Uwo mushinjacyaha Emily Johnson yasabiye Puff Daddy cyangwa se P Diddy kuburana afunze, agaragaza ko kumurekura byateza akaga gakomeye ku baturage ndetse ko ashobora no guhita atoroka ubutabera. Mark Angfiro wunganira uyu muraperi mu mategeko yasabye ko umukiriya we yarekurwa hagatangwa ingwate y'urugo rwe ruri Miami rufite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari. Uyu wunganira P Diddy yavuze ko ari mu bihe byo kwitabwaho n'abaganga bitewe n'ibiyobyabwenge byinshi yakoresheje mu myaka yashize, bityo adakwiye kujyanwa muri gereza atarakira. Hakaba rero hategerejwe ko urubanza rwe ruzasubukurwa. P Diddy amaze igihe ashinjwa ibyaha bitandukanye bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bivugwa ko yagiye akorera abagore n'abakobwa batandukanye. Mu cyumweru gishize uyu mugabo yongeye kuregwa n'umuhanzi Daniel Richard amushinja ihohotera rishingiye ku gitsina, ivangura rishingiye ku gitsina ndetse n'ubutekamutwe. Ibi kandi ni nabyo birego byatanzwe mu nzego z'ubugenzacyaha mu mujyi wa New York aho yafatiwe. Kuri uyu munsi kandi ni nabwo hagaragaye inyandiko zivuga ko ubwo inzego z'umutekano ziheruka gusaka inzu za P Diddy ziri Los Angeles na Miami mu mezi 6 ashize hasanzwe ibiyobyabwenge ndetse n'imbunda yo mu bwoko bwa AR-15. Ntabwo ari P Diddy gusa utawe muri yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranweho ibyaha bifite aho bihuriye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gucuruza abantu mu bikorwa by'ubusambanyi, kuko no mu mwaka wa 2019 umuhanzi wamenyekanye cyane mu njyana ya P R Kelly nawe yatawe muri yombi ndetse anagezwa imbere y'urukiko akurikiranweho ibyaha nk'ibi. Mu mwaka wa 2021 urukiko rumuhamya ibyaha birimo gukoresha nabi kuba ari icyamamare, agashyiraho uburyo bwo guhohotera abagore n'abana abakoresha imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imyaka 20. Mu mwaka wa 2022 yakatiwe igifungo cy'imyaka 30. Undi twagarukaho ni umunyarwenya ndetse akaba n'umukinnyi wa filime w'umunyamerika William Henry Cosby Jr wamenyekanye cyane nka Bill Cosby. Uyu mukambwe w'imyaka 87 kuri ubu yari yatawe muri yombi ndetse yanakatiwe n'urukiko mu mwaka wa 2018 igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'10, ariko arajurira nyuma yo kumuhamya ibyaha yaregwaga na Andrea Costandi yo kumukoresha imibonano mpuzabitsina amuhaye ibiyobyabwenge mu mwaka wa 2004. Muri 2021 nibwo urukiko rw'ikirenga rwo muri Pennsylvania rwamugize umwere kuri ibi byaha yaregwaga ruhita runamurekura. Kuri ubu rero utahiwe nk'uko twabivuze tugitangira ni P Diddy cyangwa se Puff Daddy. Abakurikiranira hafi imyidagaduro amaso yabo bayahanze ku myanzuro izafatwa n'urukiko ku byasabwe n'uwunganira P Diddy ko yaburana adafunze, ndetse n'imyanzuro yose muri rusange izafatwa ku rubanza rw'uyu mugabo nawe bigaragara ko atorohewe. Iyi ni General Knowledge Entertainment, umuyoboro kugezaho amakuru atandukanye yibanda cyane cyane ku buzima, politike, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Turagusaba kandi kutihererana amakuru n'ubumenyi uvoma kuri uyu murongo ukabisangiza abandi nabo kugira ngo bagire ibyo bunguka. Komeza ugire amahoro, Imana ibane nawe.